تماشاوانم برئيس إيرو الصالك بسر جنافچونا يان جيلوشينا روخيانا رجيما بشار اسد لسوريا درباس بو لي برزگريكا پنابرين سوريایی هي بردوامه لوما بمليونا سوري جنة شاري لدر في ولات خواد شرط مرجن پنابرتيه دا دجين وچگهاني معون مرسون مز دي آگاهيين بيتر سر و روشه بدما بلدن باش دلدار ام نهال بازار استانبول لناف بازار مالطا اینن کو اف بازار وک بازار سوریه جیته بناف کرن نا سال کی بسر روخاندنا رژیم اسد رژیم بعث و درباس بو دیه کمین سالوگرا روخاندنا رژیم اسد تا پنابرین سوری کل بازار استانبول بون ول بازار اندن ان ترکیه و باکور بونجی پیروزباهی ان دارخستن اف پیروزباهی جی دو هات دارخستن دو جبر کو روزه یکشمی و روزا بهمدان بو هاتل دارخستن ل ایروجی هم لکلک نزی مزگفتا فاتحین لوی درجه جمارک زده پنابر لوی درینن اوجی حول دادن کو پیروزبایل داربخن لبل ایرو پلیس دستور ندوان جلو ماجه و بالین خو و گریان چون نهال گل من یک ج پیشنگین پنابرین خلک سوریه و روجاوای کردستان دکتر مهدی داوود هی دکتر مهدی داوود خلک قامش لویه زیادتری 25 سالن کو لباجار استانبول دجی خواندنا خوش الویدر تمام کری و الویدر جی د کلینیک کی دا کار دکه او دهمان دمیدا سروک یکیتی کوملین سوریه او اجمرا بحثا روشا پنابرین سوری و روجاوای کردستان بک دکتر مرحبا خیراتم و شانمه نها سالکی درباس بو روشا پنابرین سوری و روجاوای کردستان بتایبتی اسطنبول بتوایه ترکیه روشوان چوایه براستی وک هنزانینج بری ساله که ده هنک خلک می سوری وگریان سوریه وک هم زانینج وضعیت اقتصادی سوری نزده یج بروی هاوی نوک بری ودگرن وضعیت تعلیم مکتبه نزده یه بروی هاوی هنک هن ایگو هن زارو کیان ورن هین قرار ندانو گو وگرن سوری و گوته خانه کنن جی اف مرسل سوری گل کی هندک و گل کی هدی دره بروی هاوی خلک میل ودنه هم پروان ایگو زارو کیان مکتبه ایگو ایشه کیان وربه قرار ندانو گو وگرن سوری دو و پیروزباهی دارخست چاوو گرسه کتله و چاوو و ایرو چما دستور نادن سبب چی گلو براستی وقو امزانن گلک پارتینی هن الوید الترکی السر مرسلا پنابرا کار دکن پنابراتین خانی کرن او پروبلم کل الترکیه يعني اوانا فدولت حكومه برفي هاي ترسقو جو تشتك فيجو لايك فيجو او نافي حكومه بي بين خواني كرن وفا ايجو دستك وداون ولا تخرا دكنيا تشتكي دشكينن فجبر في هاوي كدخل كرن يرو ما ناف ساله کی دا پشت هشت برفانباری حتی روژا ایروین در دور 560,000 پنابرین سوری و روجاوایی و گریان با سوری او آمارین فرمی رسمی حکومت ترکیه 2,371,000 پنابر جی هل ناف ترکیه دجین روشوان چوایی و اوجد خوازم و گرن سر یعنی هم بوانا داخلن گفتگو دکن روش چوایی یعنی او خوازن لشرط رینادن که او و گرن چوایی براستی یعنی روشا پنابر الویدن نگل کی وره خوشی چون برگو ترکی و گو امزانن د قریزک اکونومی در باز دبه و خلک میل ویدا گیش د اتولیا د یاد ورشاد کار دکن جبر وی هاوی انه زحمتك ايكونومي الهال التركي تشيبويه دخوازم وگرن ورا بس وگو چون تدي اراك حكومه اذن دوان غهر سوري بنر بچاي چون سوري ديتن گو سوري هينش تركي زحمتره فجبر في هاوي اري وزع التركي زحمته اما السوري حبكي تشتر جبر في هاوي نها قرار خدان هينگو وگرن وزور زختن سياسي دناف ساله كده بشير روخاندنا رژیم اسد بچکم بو یل ترکیه زور زختن سیاسی بتایبتی او دجاتی و نفرت له همبری پنابرین سوری براستی و گو ام دبینن جی گو گلکی مدیا دم نما اکبر نو دغت سرمته یا او ته سرمته امتين خواني كرن قال لك ام تشتكي بروبلم الفدا بلكي تشتكي نفسي بجمر جير انه ولاتما ازادي بويا ام نغمه مشكسي هم شدكن بكن جي بلكي او جي نفسيا مجي حبكي بخوشاتي بس وقو ام دبينن زفر بارتسيا مثلا جي بي نما وقبري دميديا دبسر برابر دب كارتين او خبري خويا قوتني خو
ما وصلت بخو هند دكارم بتشن سوريا وورن بيوندي وتشوي لقال سوريا ولقال روجافا براستي از ام درونو تين بس نخل كمي بنابري فيدا كشكارن هرن ورن ايجو اقامه الور بايجو وطن تركستان بكار هر ور اما ايجو وك بنابر كملكاوي هوياوي زرهب او نكارن هرن ورن براستي السوري زمانه اسد بقلكي خوشتره اما هين وقت دولتك حكومتك حربك دورات 14 سنه دركتيه هين وضع الودك بر زحمته موسى دعم لقادين الميدان جواكا تركي وحكومت جي بارتيان سياسي جي لبندن كو يدي بنابر سوري وگرن بو سوريه ليش 2 مليون و 371 هزار بنابر هجي الفيدرينن يعني او بندواريه كي وها هي ليه ممكن يكسر او وگرن دنا چند سال دا وگرن و قسمه كي همولاتيتيا تركي جي ستاندر مثلا براستي يعني zaten de Türkiye do gor bere goçtego goçe bun hatın Türkiye penabere goberi hat beri Suriye hatın Türkiye سري سدي حفتي ايجول تركي دمينون اد سري سيفت جرن فجبرها فيها ويجي خلكت تركي يا ايجو براستي قيمتها فان بنا برازن او جنا خوازن فجرن بس ايجو قال كي خوازن يا ايجو فقاغت قال كي بجيتينن سياسيين اما خلكت تركي يعني ايجو بنا برا بكارتين يا ايجو بنا برا شغلينا وناخوازن بنا بر فجرن شو بنا بر كاركي بارزاني دك كاركي برحتي دك وتركي وقو امزانن نفوساوي اخورتا قال كي كم وي بحاجتي فان خلقاي جو كاري خو بيت بينه جو زراعت بيت بينه جو تكستيل بيت بينه جالية سياسية وبرسامنا داوية هاتش لازم تشبك بتايبتي أو مطابقة ده آداري لقال حسدي لقال قصدي بيوندين نابرة الشام وقامش ضد شوا بالجوريوا يعني الجورمد ب يعني حكومتها السوري بآليك نرم بسياستك بر بنافرة بسياستك برجو نيتك خوش بدخانة كرنج كردار إنه از نوك رجيمة بري ما از قالك تشاجور بكم قالك تشتي ثقافي جوار بكم برحتي بكم خارج بقوا ديتن بري دروجة القطر سروكي سوريا جو كرد هردو شعبي منه وتشتي جو أم هرتش جوار بكن يعني فأفتش أنا قالكش كردار يعني تشتي خوشن ولكن خلكي مي سوري زدي بيفي تشتكي عملية تشتكي بجيد خوازن جو بيكرن حتى جو نياتا في حكومته بخواني كرن انه صافيه سپاس لگل ما دکتر مهدی داوود هبو سروک یکیتیا کوملین سوری بو کو زیاتری 25 سالن کو لترکیه دجی لوی در دکتوری دکه نهاوکی کومه گوت لترکیه لسر روی جهان اولات کو هر زیاده پنابرین سوری و روجاوای کردستان خود حوینه لگوری آمارن داوید 2 میلیون و 371 هزار پنابرین سوری لترکیه و لباکور دجین کو پرانیا وانجی 1 میلیون زیاده ترجی زاروکن بن 18 سالی دانن يعني هجمارا زاروك وجوانن پنابرن سوري لتركيا گلكي زيده جهشت برفانبارا 1024 حتى نهاجي در دورا 56000 پنابر و گریان بو سوریه و جسال 2016 حتى نهاجي 1 مليون و 200,000 زيده تر پنابرن سوري و گریان بو سوریه بيگو من پرسکریکن پنابران لتركيا هجي بروان عمر گلك بندن شرط مرجن گنجاو لسوريا به چکرن داكو و گرن لسر پنابران دم باش